ase kaunti ya Nyamira okobwatana gwa serikali ya kaunti ya Nyamira amone kyombege okobwato kamali gogoitera century ye drone kibono akimanyika tubona Zipline niko wana bacha komoroberi bene nako cha kobwato kamali go ase tukulia lero omoyego ini go bakoko cha kiwa bene chinsemo chiache ngombe yibone gotoka se ward yesi ase bunge ya burabu abwasomo governor we kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo abako igoga koigora bene ensemo yoko ibora kwabangina ase kaunti ya Nyamira buno mulikito kurwa ase kaunti Job Maangi agotomanya goyaba umuchengo omonene asense muyari ngombe egotoka ebunge ya borabu kaunti ya Nyamira maga serikali ya kaunti ya Nyamira bakobwatirana ne kampuni ya Zipline bachakia omoroberio gogosomba amaliogo utumika chi drone usechi ndege chitabwati abarundi kago kwana ensemeyo omugavana bwe kaunti Nyamira Amos Nyaribo nateba eteknolojia ye nechikorobya na gusira esekta yobochenu. Tuliona hii Rwanda inafanya kazi mzuri sana na walikuwa wamefanya hiyo kazi siku mingi, kwa sababu unaweza pata mama anapata mtoto hapa lakini blood group yake inakosa, hakuna Gechauri, hakuna Nyamira. So ndio tunaweka drone inachukua 55 minutes kutoka Chemiri inaleta damu hapa, mtu anaokolewa. Asebo igo akwanira emeroverio abegete asengencho koreta amagenderero asti sekta buno boremi obosombi na amagenderero ande. Tutainua artificial insemination, ile pools zote ziko kwa miji zitatolewa karibuni au zitawekwa makazi ndio tuimprove breed ya ng'ombe. Kuchukua wanafunzi 48 kwa wiki tatu tunawasomesa ile ya kupata ajira ya nje. Ensememo waziri w'obochenu Timothy Ombati nateba teknolojia eye nechigokonya goikia amaliogo asinsemo chire atambe nase amaliogo akogachwa lero na gokirenga twa launch umuchakana bwo kubwatana gatia ito na Zipline inde batokonyo go drop amalioga in facilities cheito sometimes to ko ganinga goikega dieto ke montereba to ke and all these things banyare goikia amalioga ya sawento goika ensemo yaye omobisa omonene kurwase kampuni ya Zipline nateba teknolojia ye nechikokonya asoko gacha amaliogo nabo igogosomba amaliogo utiastinsemo ao astinga kichinke anene mono ekera amalioga ya aganeirike mubasokano. They have challenges of storage. So you find that some facilities cannot even store blood, they cannot store vaccines, and this is because they have challenges of storage, whether it's electricity, whether it's even the gadgets themselves, let's say the fridges. So we support them in that, strengthening the health system in that regard. So you can imagine if it's 100 kilometers on air, by road, we are saying we can reach Kakamega, we can by road where it's far like Kakamega, Homa Bay, we can reach there at a maximum of 45 minutes. The farthest place, Chepngombe being one of them. So we're able to go faster than any other road transport that is available. Enseme abamenyi baikirana ensemeyo mbachengera egetambo keriokyo na gusaba serikali kogendera koleta amagenderero ayara chigonchoreria amagimabo. Bono twale okubori kwa twale okuboria nga enyagitari yogendo sugumake osugume enyagitari na itonyo level 4 hospital enyagitari enere nkora settlement scheme ngima. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se kaunti Nyamira Job Maangi.